سید شوازگ واب چندن ساج زندگی راجانی یک نشانی ہے کہ آوتی نمیرانی سرائیں یاد کنند آیا شرف بخشند تو آیانی کرتگین کاران وتی راجی مڈی سپنون آوتی نمیرانی سرانی بابتا انچین کار کنند کہ آوکیں پدری اچھا وتی ربتگین آجنا ببند تو آیا نوکی رنگی ادر بجنا بلے پدمنتگین راجان چوشیں چیزانی سودی پھر نیست پدمنتگین راجانی مردم تہنا وتی جند سائگا اوشتگے وابا گندند آیا نوتی کشو گورے سما گور بیت نوتی دود ربی تکے نوتی زبان شرب بخشند نوتی نمیرانی سرا یاد کرند بلوچ ہمی پدمنتگین چاگرد بات وارتگ بمشکا روچ مروچی بلوچ راج دفتر وزان کے تاریخ نبشتئی دروشما بلوچی زبان دستا کپیش بلوچ ہمارا جند کے وشید منی زمینہ 11,000 کوہنی دود ماری ہوتا منی زبان دنیا کوہنترین زبانہ چاہیے زبانی بلے وتی زبانہ نہ یہ وتی تاریخ نویس تک نہ وتی لفظاں کی راج دفتری شو آج تک وہ نوشتہ کرتا زندگی شاگردان یکس دگری گلستان برو چارلس ڈکنس سے میوزیما سیل کن اودا چارلس ڈکنس سے دز نوشت عکس نوشتگین گدار رو دفتر ونتگین کتاب ڈکن سے بابتا بتگین کارانی ریکارڈ جوانے وڑیا پاری زکو ہیر کنگ بتگین ڈکن سے اما کرسی و ٹیبل ہم ایرند کے آیانی سرا ڈکن سے نشتگو ہوتی گدار نوشتہ کرتگن جرمنی برو گویٹے میوزیم کے اودا گویٹے درائیں چیزی ایرند پراگا کافکائی میوزیم کے اودا ہم کافکائی دز نوشت کافکائی نیم دیو رو دفتر کافکائی جوڑ کرتگین حقس کافکائی دز کشی اما کاغا دا میرن کیا یہ پا کمپنی نوشتہ کرتا کہ نو من نادرو ہاں کو من کار نبید کافکای شعرا کے روے اودا بازیں کیفے استند کے کافکا کیفے نام آیا نسرا نوشتہ ہیں ترکیہ نامداریں گدار نویس و نوشتہ کار اوران کمال نامہ میوزیم یشت کے اودا مردوں روان تو آئیے یادگاریں دعائیں چیزیں چارن تو ہوتی نوشتہ کار اگو میرے درنگاز یا کن اوران کمال گدار دنیا کجامم زوانیا رجاں بھی ہما رجاں کارگو کمال میوزیم آئیر کرگ بھی لیکن بازیں درورستن کہ وہ در آجاں ہوتی ازم کارو نمیرانی سرانی یادگاریا میوزیم جوڑ کرتا ہے آ میوزیم آنی گودو چمپلا آوار یہ دکی چیزاں میرن یہ میوزیم آنی تہا ایمنگوے میوزیم بالزاک میوزیم کیٹسو شیل میوزیم دکی بازیں نہیں آوارن بلے بے جاور چونت گوشزانا سیاشا پیاوان شانتا گوہر نیمکا چپا مورن گوادرا سیدائشم یہ لوگ پا باڑوا دیکھ بھی بلے یک کیا ہم یہ سودان نبوتا کہ لوگ کوہنی چیزاں بچاری کہ باری ابھی داری پیتی کہ ادا کب تک انتشانی تہا چھی مان اصل چیز مہر مردمہ چیزانی شوازا گوایا نیم نزدیک کا روگا لاچار کن مزنی مہری کے بیت پا مردمہ دوریں راہنی سفرم ایچ گران نیت بلوچاں گوشتا دل کے نکشید گوڑا تاپا کے سرے نانم نپشید ہمیں میرے انت کے سیدائشو میاں شاہلہ چکار ملفاظل شواز بار تو ملفاظل شیران شوازی تو یہ قبرہ ہم درگی جیت کے اگاں سیدہ مشوازتے مروچی وحد مجاں ہندیم کرتگا آزمان کا سفر کنگو چیزانی شواز چونی گرانی کاری بیتگ بلے مزنی مہرو ہنی دیمہ کے اوشتاد کند میں بیمیری حالت کا گشن کہ ما سید ایک کوہنی پیتی نچار کرند کے باری شانتا چی مانن وہ چی مانن کافکای لاتی چیز اس طرح آفے گورا ہنت کیا ایشان چیر دند اسرائیلی سرکار مدام اس طرح آفے سرابیت کے آگ کافکای چیزاں دگے جائیا در قانونی حسابہ مبار تو لیلہ ہمش وکن ہمش کا یک رندی پولیس اس طرح فا دزگیرم کند ودی اس طرح کہ بیران بیت گوڑا اسرائیلی سرکار کافکائے نوشتگین چیزاں زوری تو سرکاری کتاب جا بارتش کہ راجی مڈین وشانی پارے زگ میں ذمہ وارین بلے سیدہ کے بوشو آزید سیدہ اکیڈمی دیرند کے سیدہ آشمی نامہ اڑبت تک اکیڈمیا سیدہ چند کتاب شنکر تک بازیں دیوانیم سیدہ نامہ برچم داشتک بلے من لاہتی واب دیستک کہ ملو اٹھائیں وابا اکیڈمی عبدالداران دیم آئیر بکنا دان کے آئی بابتا کمی بیجیڑن تو سرپوری بیت
سید هاشمی نامه یک پٹپولی منجلی یا که میوزمی ارکنک بیت بودا سید هاشمی نوشتگین کتاب دست نبشت رو دفتر سید کتابان یولی چاپ و ما کتابم هرگبند که سیده گوشتک که رد چاپ بودگم سیده بابتا بودگین کارانی ریکارد سیده ونتگین کتاب ما بزنیم که سیده چونی کتاب ونتگ سیده عکس سیده گودو چمپل دست یسا نوشتگین نمدی آدین کشک چادر دزمان ارچی که دست کپی تا آرگو هیر کنک ببند اگم یوزم جا گوادر بیت سک شرند که سیده ودی بیاگه جایند مردمی که گوادر سیلاکیت سید هاشمی میوزما حلم چکری جن تو سید آشنائی سفر دیما جنسان کن اما تاکو محتا کن که سید دستوں کو یہ چیز چاپ بتگن اما تاکو محتا کارا گومی میوزما ہیر کنک ببند سید اما ڈائری کے آنتہا سید دستوں کو یہ نوشتگی چیز نوشتان آہم ہارا گو ہمیں دا ہیر کنک ببند دا کے مردمش بگندن تو سید کار کنگی وڑ پیما واکو ببند سید اکیڈمی ارسار سید بوتنی رفتن روچا مراگش برجم بداریت اکیڈمی عہدیدار انچین توجیلی بسازن کہ اکیڈمی دروازہ اجبر بند بیت کسی کیت شر نایت شر بلے اکیڈمی پچو بیت سید سرا ارکسا کے کاری کرتگا چیز ہارا گو سید میوزم آئیر کنک بیت انچین چیزی کے چاپو شنکنی گین آیا چاپو شنکم بکند ارکسا کے سید ونتگی کتاب یا کیا یہ لوگے کتاب برتگن آ کتاب شو وازگو نظارہ گبند اکیڈمی یا کتابہ ہم بیاری تو سید میوزم آئیش بکند منش کتک کے گنز پبلک لائبریری کنچی کتابی گوادر نامی مردمیہ سوغات کرتا کہ یہ سرا سید هاشمی نام نوشتائیں یہ وڑی شنگو شانگیں کتاب یک پہ یک اچھے نگو نظارہ گبند اما مردمان کے سید دیستگا مردمانی گلگدار گرہ گو ریکارڈ آرہ گبند تھر وحدہ کہ سید بابتا کسی چیزی نوشتہ کنتا آرہ گو میوزم آئیر کنائیں سید هاشمی نام ہر سال ایک فیسٹیولی برچم تارک بھی چشکل لاورا فیس فیسٹیول و سندہ شیخ ایاز میلو برچم تارک بھی گان یہ دورہ چوشی فیسٹیول برجم دارک پہ ادارہ یا گرانی کھاری نہیں کراچی میں آصف فاروقی دیستا کہ آئیے یو کو تہنا مزن مزنی فیسٹیول برجم داشتا ہے سہد اما چیز کے مردمان برتگن پایانی آرگا توجیل سازک بیت لیکن دے مردم چیزا اکیڈمی عہدیدارا مدین پایشیہ شرطرین رائشند کے اکیڈمی انچے مردم بیوت کے آوا مردمانی نزدیک مردم بند کے آئین گورا سہد چیز ایران اکیڈمی سید کتابہ وحد پواد مدام چاپ شنگ بکن تاکہ نیادیہ سید کتاب اور وحدہ پا پاہائی بکن 6 سال پاد سید ودی بیگا 100 سال سرجم بیت اکیڈمی درگتا سید 100 سال سفرہ دیما بکن تو مزلی دیوان مراگشی بٹائیں اگاں سید 100 سال سرجمی سالہ اکیڈمی سید میوزم دین درائی دیوان بکن یک جوانی کاری بیت پای کارانی کنگا بس مزنی عشق کی لوٹیت مزنی عشق وتی راو درم وط پچکند کار پا کنگ را پر روا یہ نوشتنگ RCDC کونسل گوادرہ سید هاشمی اکیڈمی گوادر چیر دستیہ برجم داشتگی مراگشہ 20 اپریل 2020 وارہ گتگ اوپدا آساب آن لائن شنگو تالاک